الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد harbanda kindir koy sabu inna salle bo bande ko yirwon ba kaga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wodi banda ai taran wana yusuf umar jallo gana hun kuna haya kan bon ai bir masalan nga gati al kismatu min allah fama al i'tirad irkoy no gano to ifo gatin wana irkoy ingano ga fai ga boraino to ni binde ifo gatin wane zama hay kan go gidda mu in dunya wara irkoy no go bore arzakandi irkoy no go boraino amma ni mi di anda mi zamanin ga wo kai irkoy te din amantin ga sai irkoy go ne sai inga wantirara nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya irkoy ne ingano na borai bafuna fai igamara fulana mate alfaga fulana mate arzaka koni fulana makoy makka fulana mate yaci na irkoy ne ingano na te dai ni mane mata fulana no doyi mandu hey ha goifa alfaga fogo no kan sigane hatim al-asam aya wa an ta'ammaltuha wa alimtu anna al-qismata min Allah fama hasadtu ahada ane ayawo aina la sabu aina tasu ai bai kai irkoy no ga fo fai irkoy no ga fai irkoy no ga no ane wodin bandai mun bai ga burkul alhasirai amma hun kuni fo no go gilmi sai kul sara alhasirai hey nin alhasiro nin bai ka wallahi ni cimandi yango ga cindi alhasirai wo aga zurun da bar wani cimandi yango no zama annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ido hadisi kan tabbata ga kai imamun nasa'ina filla albani na hadiso ya sahadi abu huraira go ginno labari ane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ane la yajtami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad annabi na asihin gabai ga marguno andami za fallon ku bina ra cimandi yanda alhasid tare wallahi si marguno gufo ya dinno annabi ne he nin alhasiro mahangangama alhasitarai inga gati tali jina kinir ko kutan da bene iya bo alhasitarai inga gati tali jina kan te indunya wo bo shetan man tinga nona annabi adam alhasirai indunya wo bon kabila da habila man tin tala alhasirai afa alhasirai to alhasitarai hinno gondo wodi inga tali ki jinga te bene inga tali ki jinga te indunya ra hey ma hakkoi wallahi hunkuna kan kamai wo karra irgo ibo ba ko irwana ala hasra kirgo te charsedi inga no gonan bore go kan kamra zama haddai bore ba chare isitar alhasrai wallahi irba funa ga bori nangai hadisi chawnisi nangai ni an ga feri gama mu bori hadisi go kan tabarari na filla albani na yasahandi damratu bin thalaba agone irse annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ne la yazalu an-nasu bi khairin ma lam yatahasadu borai sifai igo gomni bon igo gomni ra arzaka kani mayan watkanci ne imancar alhasirai wallahi da ran da alhasirai furarara lokacin wangare carwawiyan arzaka talkatarai gone yanda no gazun borai sai to kun kuni forano borai go alhasirai wadda ya mono kan gabor wana ni fundo bun bona ga tabandi amegin addina sarin sai koine wodin sai ne irkoine wa min sharri hasidin idha hasada irkoine bor man ware irkoi mo bor batu gafun alhasir won dokkorandi yango ga wat kan cinani ga wani alhasir tarate hey nin alhasiro mutubi irmir bine anse irma ba tare irkoi hinnase ir murade kulga feri ir si ba charse no sohon wodi irgo ga char alhasire wodi no nan irgo ga tabi ne kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh